Blue, 51 kilograms. Go Earl! 11! 11! Ay! Nakala ko sa dapa. Nadapa. Akala ko nadapa si Earl. Christian, si Jerry, oh. Overhead, Earl! Overhead! Sunod si Jerry! Go, go! Buhat, buhat! Dali mo doon! O, ikot ka! Ikot! Good! Very good! Yes! 3 points. Red. Yes! Nakachamba! Nakapita mo lang yan! Mas malakas ka dyan! Overhead, Earl! Earl, the beauty and the beast! Sige! Nakapuntos ka na dyan, ha? One point red. Blue passing. Foul ilagay ang hand sa knee. Considered passing yun. Yan, lapas mo! Good! Yes! Point red. Last one, last one! Isa na lang, Earl! Magpapapin! Tapos na yan! Huwag ka lang magpapin! Bakit ka magalaw? 10 puntos na lang, tapos na! Yeah! Earl, the beauty! Yeah, relax ka lang dyan, ayaw mo! Tagaran mo bigla! Tagalan mo! Tagalan mo, yan na! Oo, huwag mo sipahin! Pensili pa, ha? Olsen! Huwag ka nasakay dyan! Yan! Sige, labas mo, labas mo! Pabeno na kasi. Goal! Go! Kaya mo yan! Ayaw mo siya maghabol ng puntos! Control mo siya! Yan, control! Yakap! Christian, gilid! Yan, buhatin mo! Gilid! Gilid! Go! Sige, sige, sige! Bakit mo ba? 18 seconds! Sige, sige! Panalo ka na dyan sa unang round! Wala na yan! Kaya mo siya! Last set. Oh! 1 point! Sige! Good! Tayo! Okay, panalo na!